isaa cia bilingi wa mauvo. Nina wikwacho kana watinda nesa muthenyani wa umundi na kiuyo chaku wa kikwata onesa kalibu theni wa bilingi wa mauvo umundi twi wa kana matukumi ya 5 mwezi wa kenda mwaka wa 2024 na inya ne bilingi wa mauvo mwendo wa saa umwe na nusu nyenito rasa sikitokwa nzomona ke ulo kwa lula mauvo a kwanzia ya meko ni Terry Mwende kwa oitu ambo kwata amwe kati wala tumanengete uitu tukumbanisye ne bamwe na Mujumbe Musilima wathe kwenda muvango mwe wa kuungamia kisomo cha yulu uvyayiwe itheka. Rigathi Gachagua kuwetakana serikali ya Kenya Kwanza yethukuma enenthi kwa uyananu. Serikali kwenda Kayole ndivisi ya kukwata ivandi na mabalua makusiawa. Na mbunge ya kaunti ya Kitui kuvetukithia livoti ya memba mamu nusuva ya Kitui. Bilingi wa mauvo. Karibu yu ni umanyithie no tunena ni kwesela ili itatuke ndai mwitano na ambayo tumani makuve vatendevi na mbene wa mitandao itu yonde ya mekumu kanile tuyambiane kana muyumbe wa Embakasi South Musilima wathe ni waumya ukanyo muvyu kwi mwandiki mutineka muvyani wa kisomo cha yulu Beatrice Inyangala na utongoi wa muvango mwe wa kuungamia kisomo cha imanisio sia yulu ayenda maungamia muvango usu na ula ukuwe tatamukuwa munene kwi asiai na serikali yena uelesyo mwethianu kwi akenya yulu wawo yu mawathe endekethia muvango umwe uvyewe itheka na muvango wa vau itina wa kuungamia kisomo tawala wa HELB uyendea nowo Benjamin Mwaka ewa kuambesha bilingi wa mauvo na ilivoti. Mawathe ino ukanyo muvyo kwa maofisa nene maasilikali ala manengeto kivalua cha kuungamia kisomo cha yulu maeke kukenga enenthi haiweta mo ene ni maemeto ni kuelesya kuotheu kula kwe enenthi yulu anzia imbia kuungamia kisomo cha yulu. Juzi alikuwa PS wa education. Madam alikuwa na meeting kwenye runinga moja. Akaulizwa maswali mpaka ikabidi mpaka akatupa mbao. Njenga nisaidie. Na quote anaitwa Njenga nisaidie. Sababu mfumo mwenye haueleweki. Wenye kutuletea hawauelewi. Mfumo mwenye hausaidii watu. Kenya ni masikini. Tutafute njia ya kueducate watoto wetu vile kwa educate kitambo. Nuaweta hivi ndani hivi kieyuzi ya imbia ya kwa ilovia kwa maniwa kisomo ni cha yulu yani ma universities. Yumbote na nzia ilangu inatumika ata HELB. Isi okewa ni kuidhuwa vina ina mathena na inene ta isi ya oyu. Muliona juzi kulikuwa na mkutano KICC wa student leaders wote na yawala luliza maswali. Walisema hii mfumo ni mbaya, tuleteni nyingine. Turudi kwa ile ya kitambo. Haijakufa, we can apply it for 3 years kitambo na tunafanya public participation tukuje na mfumo mzuri. So this one tuna recommend tafadhali scrap it. Viongozi wote wale wako uongozini sahi, wewe ulisoma na boom. Wacha hiyo boom irudi, tutafute njia kwamba ile ambayo tutahakikisha kwamba ministry wamepata pesa za kutosha. Na ministry wakipewa waache kuchuna. Wapate wakisha kama wamefika university vizuri. Sawa? Mujumbe huu Embakasi ethiono waweta huone muvango muthuku wa serikali wa kwenda kufata amaniwa kuma misini ya ukwati munini miana ya kuvikia course nene totakitali injinia katuwa inge haiweta ndivi isi afisi kwa oyu hituma course isi vikiwa ni amaniwa kuma misini ya Itonga Memoka. Mtoto wa Mukuru kwa Njenga, Mukuru kwa Ruben ama mtoto wa Embakasi South anaambiwa alipe yuko band 4. Unaambiwa share yako ile unalipa kutoka kwa mfuko ni 126,000 shillings. Halafu bado ukimaliza shule, by the time unamaliza shule utakuwa na loan ya 1.8 million shillings. Mtoto ana graduate 4 years later. No, 1.6. Iko na loan ya 1.6 million shillings. Atalipaje?
Mzazi wa hapa atatoa wapi? Ule alikwenda huyo mtoto na exam na peana, alikwenda na 126,000 akaambiwa anastahili kulipa. Akaenda akaambiwa enda kaapili, akaenda akaapili. Kwenda kuapili wanaambiwa kwamba okay it's okay tunaendelea kuprocess, lakini in the meantime wewe lipa nusu hiyo 126. 126 ni 63,000 shillings. Watoto wa mpaka South kweli tunaweza kuafford hiyo? Na watoto wengi. Hii inamaanisha ya kwamba sisi tunasema ya kwamba education is for the rich. Education ni ya matajiri. Hapana, punguza. Huu mfumo ni mbaya. University zetu sikatai wako na a lot of pending bills, lakini kuna haja ya kuhakikisha kwamba first of all usimnyime mtoto dream yake. Allow the kid to have his dream or her dream. She wants to be a doctor, allow her to be a doctor. He wants to be a lawyer, allow him to be a lawyer. Wacha kumzuia kwa mfungo wa pesa. Yesu ya Mukuru level 4. Wapi makofi jameni? Mawathe hanena hitino kuvingwa numba ya uitwa mayo hospitali no Mukuru kwa njenga level 4. Walwathana nukutethesha kwa ile malelu ala mathengia nite na hospitali uno. We still plead to give more services to our mothers, and the other part which is remaining is the initiation of our theater. That is the part that we hope it will come in the near future. Juu nimeona the needy patients wenye wako hapa ni wengi. Tutasukuma ngambo ile ingine, you'll even get an extra dental share kutoka Nairobi County. I shall lobby for that mkinikubalisha. Hiyo iko sawa sawa? Si namna hiyo? Kuna hii barabara iko hapa. Currently hii barabara iko katikati ya NMS ambayo haipo na national government. Kuna haja iwachiliwe. Mimi nataka kutoa ahadi hapa kwamba mimi nitaandika barua ili barabara irudishwe kwa national government. Mimi kama mbunge wenu niwatengezee hii barabara in less than 12 months. Vilingi wa mauvo kumava kaunti ni Lonvi. Nito Benjamin na mwaka. Tulisongana mbe MCA wa Kangundo ya Kati Dickson Maundu ni wendekethia vata wa serikali nene kuolanga ndevi ila siongeletwa kui mavalua mavata taivandi na mavalua masiana kusiawa. Maundu awetakana asi aingi ni maukwati munini na methetwe na ivinda yumu kukwata mavalua na chavata ni kuthengesya wathukumi nduani na muno mauvisi makuwasa mavalua masiana kusiawa. Uneni wake ni wongelwa vinya ni amwe maenende anene ya ya Kangundo itina wa kunenga asiai kuma kisioni chake mavalua masiana kusiawa buni utesia nilivota witu kuma Kangundo na Matungulu. MCA wa Kangundo ya Kati elesekana ivinda ya witi na seika na enende manatumia wadhua munini kukwata mavalua tamasiana kusiawa hata hoyu maundu maende na kualiuka na dhua mavalua ya kuvanda na seika ende na utumia ngala manene no kanama makwate kindu ila kiende na uvinyi ya siya ima ukwati munini. Birth certificate zila kuma baumbeni tinaiba osilingi ya nazimwe registration ku ya Masako na oyu ku register birth certificate kuyana na renewal ila inekiwa ni silingi 500 na wasisia withia peo museiwe na cia na ile itatu utanesa kuose ya certificate yusi ya kusiawa na silingi 500 kwa certificate umwe timbesa nini mwasia yusi ili Masako na ile ya kukwata kondo utikwenda kwa sana seso zitwikie ina ngaramo ziulu na indi mwenendi kuyana na nondo otisi zibinda zibugana mwenendi no ukwema ne kubikia ngalamesu ya silingi 500. Amwe masima lesekana nundu ithitwe na umu mwingi ko na waile uthinikiwa kwanza ila selite no kana mathese mathoa taya na sikweka uthinika muno kwithwa mawalua mende kanthini wa maundu ma kisomo na muno kumaulela ngalama ila itonyome kumbila na kuenda na uvinye ukwatiwo. Nyeta ni musei na sengi twina mova twine binda yomo ya mandia cia na sito birth certificate lakini kwisilotongo iwa MCA waitu twina kutunga movea muno nikwitha no natomba nisiba andu twausia mafomu na we yumia tutekumunenga kindu athi Masako atwosea form birth certificate no kakwata resources ningi nundu kunza andu mekwo matena birth certificate na mendo tethio ukasio kanduni maku wendi watutethia ithie asia ingi mekwo ya misi matena birth certificate na skulu ni makasitwe muno nundu ila sindu sietwa nemis nitwese nesa kana ukwati witu ni munini na kuya sia yangi meba ya musi mateno weso wa kukwata wa
kukwata balua hivi tikulia serikali ende kathesie na tuyetewe tuketha tuyose oba kwitu ekwitha maobisi maingi me masaku ni mailetho na kwitu me chao mekuo kwou ti ukulia mheshimiwa waitu aende na uto kulelia keu na ukitwa mbeya nene ni alange serikali ni kana twetewe maobisi asu tuoseva na tuithewa. Dickson Musukeresegana singi maenda musini wa masahu kwata mavalua ya na kumina evinda yesa na kulesa umakwata na evinda iyo ndemetheo maitumia ngalama yo na kila serikali alitakwika ni kuthesa maofisi taisio ni sianduani otondu ivande na mavalua ngi moso isio ni sianduani ateo mavalua ya mayaisa uvikiasi isio ni idhamekala nundu andu meuma baa makaenda masako na maithi maitinda kuumetelete kunengwa birth certificates na maile ya kuikwata Ayutambiye sesoye ya kutethesia andu maitu magisioni ki cha Kangundo Central Ward makausia iforms baba na maitia obisini witu wa Kangundo Central Ward na tiiku asiombana siabika ibinda yanona tiiku atitwa masako na tiimatethesia kuibangara maila si masako ni kana wese kwithia indi ni sioka moke kutethia bawiyala mekwenda kutethia namo ni mwisi kana birth certificates ni certificate wa serikali na idi ni tone te challenges mbinge ila andu maitu mekubitukea na niboti ukulia the one besa utoneka birth certificates ondu mwe na death certificates sindu isu ni sia ile te kwisa kuthewa ni kana siese kubikia mwene ndi nundu ti thionthe ti thia watisi masaku ni babala tuthi na twithie ndi na twindu nundu yitoneka ti seso ya muthe no ti kwenda tise ubikia bandu bakunene na mautongo yonthe ni kana iseso yu ya kunengane kana kwa birth certificates registration ithewe na tisenga ni chao kila kitu maita thewe nundu ibande tose abaku ito Kangundo Central Ward tikause ibande sia Kangundo na yesa ko kati collective na kibande ni certificate wa serikali o ndumu na birth certificate kondo uniti na bena kitumi cha kwisa ubikia bandu tenena nie nikana iseso ye onayo ya certificate sia kusiawa sise kwetha itona kuosewa kisione kikitu kaundini ya masaku nyene toboni mutisia Munini wa President Rigathi Gachagua ni wawetakana serikali ya Kenya kwanza ivanyete kumapokoma enende onde na kuwete maendeleo isio ni sionde sia Kenya ainena kabinda kala wa viungwa mawona nyuma wimi kauntini ya Mombasa. Gachagua ni wawetakana serikali ni yekite mawaranyo memwanya kwa ile uimi kuikithia kana liwa kuyana ni wakwatikana kielelo kinene ne kukelia ukwati. Angelina Mose nilivota wito kuma Mombasa. Ainene ya mkomani showground kavindani kala wavingwa rasmi mawona ni uimi munini wa President Rigathi Gachagua ni watakana serikali ya Kenya kwanza ni kuthukuma na kila umwa kuikithia kana enenthi ni makwata maendeleo. And the coast region now you are right in the center of government. You can no longer complain of marginalization. You are part and parcel of government. Please let's join hands with the President for the development of this coast region, the development of the Kenyan nation, for the benefit of the Kenyan people across political parties line, across regions, across all forms of formations, so that the people of Kenya are one and they are able to benefit from development, from our resources uniformly across the country. Kwa hivyo sisi tunakaribisha nyinyi tufanye kazi pamoja, tusaidiane na tufanye mambo ambayo itapeleka taifa letu mbele. Rigathi ni wakulia ndongo kukwatiania na kuthukuma na serikali ni kana enenthi mavikie kukwata maendeleo vala wetakana serikali ni iyumite kukonia kila umwe vatae kusisia siama kana mirengo ya kiuteti. Ayakulia ndongo ikauntini ya Mombasa kumekwata mbao serikali ya President William Ruto vala wetakana Mombasa ni katiwa isio ila itaetheki yeti na wakosa kuwa kwa minister wa maunduma udhiwa ukangani na wenzi wa mavia Malato Ali Hassan Joho. Rais wetu William Ruto aliuda serikali ya kila mtu na hapa pwani mkafaidika sana. Kapata waziri Salim Mvurya, waziri Ali Hassan Joho. Sasa ile watu mlikuwa kwa ODM mko ndani ya serikali. Sasa hii maneno nasema hapa muunge mkono. Hiyo ndio kazi ya kuwa kwa serikali. Sina kuaga namna hiyo. Sasa ile tunasema hapa mnaunga mkono.
So we are saying we are happy that everybody is part of government, and this brings the people of Kenya closer. It brings unity of the country. Onawe Rigathi nwa wetakana serikali ya Kenya kwanza ni vanite kwa ile uimi ni kana liwa kwa na uvikie kukwati kana chelelo kinene na kwa ile ukwati. On the other hand, with our counties being largely dependent on agriculture and exploitation of marine resources under the blue economy, creating linkages to profitable markets through farmer-focused technology will ensure produce reaches the market on time for real value. Distinguished guests, ladies and gentlemen, our administration is focused on increasing investments in the agriculture sector to spur growth and further lower food prices, increase incomes and employment creation, thus contributing to economic recovery. Ile ambao ningeomba wale management ya show, we have to rejuvenate, tufikirie fikra na tuangalie njia, tuweke a fresh breath of life katika how we are going to be able to conduct future shows. The county government avail itself and its support, and I'll be meeting with the management team kutoka show ili tuweze kuangalia moving forward how we can be able to ensure yale tunayoyafanya yatakuwa sio mambo ya miaka 100 iliyopita, lakini wale watakaotuiga watakuwa ni miaka mengi ambao watatoka kutoka sasa. The ministry, in collaboration with area stakeholders, has taken a leading role in spearheading the development and adoption of various technologies aimed at effectively mitigating the challenges encountered in the agriculture sector, which contributes to food and nutrition in the country. Mawona nyuma uimi mwaka mavanite kwa ile uimi na kunenga na ivuso yimwanya kui aimi na atandithia kuona ni utuika wa maundu kifadhukanyo vala mawetu kuithua mavanite kuvundisia uimi mwailu na ula ukuvikia kukitana na mawali ukumanzeve. And now, Your Excellency, I am pleased to report that the society has made substantial progress advancing the development of the Mombasa Showground Integrated Land Use Master Plan from 70% as earlier reported to 87% completion rate. So we are happy to announce that the 2024 Mombasa International Show has attracted over 150 trade exhibitors, both local and international. We have also witnessed substantive growth in the livestock, farm and dairy sections. Ngilivote ya vilingwa mauvo kuma kauntini ya Mombasa ni tawa Angelina Mose. Bunge ya kaunti ya Kitui ni vetokithisia livoti ya komiti ya Wolotani na ila inathungulula amemba mambodi ya Munusuva wa Kitui. Amemba alama vetokithiwe manendekethetwe ni nzama ya wandekani ya serikali ya Kitui ikundi ya tandithia ya Chamber of Commerce uvonge wa Kitui, Okas Association, ikundi ya Amwika Kitui Youth Link na asomi ma kaunti isu. Ona uyovo Speaker Kevin Kinengo katisia na MCA wa Choloni Matthew Vothe na alani ya memba ma komiti ino ya Wolotani ne maleanile na livoti isu maiwetakana memba umwe kwa isietwa lina kawya town endekethetwe ni ikundi ite yandikithie ya Kitui Youth Link kendo kila ni upathukanu na miao. Benmark Musau na ilivoti. Bunge ya kaunti ya Kitui nthini wa kikaloni vitukithise livoti ya nzama ya uandikani ya Kitui na elena thungulula memba makulika nthini wa bodi ya Munusuva ya kaunti na Kitui na valala manoloteto ni muvea wa uthukumi wa mwene nthi kaunti na ya Kitui ni Wilfred Nzioki Kinundu, William Kitema Jedida na Judith Dhenya Kasanga. The committee has 6 members. So the members who participated in the final compilation of the report were 5. So all the 5 members approved the, observed that Wilfred Nzioki Kinundu is suitable. Again, all the 5 members also observed that Judith Dhenya Kasanga is suitable to serve as a nominee to the board. Again, all the 5 members observed that Mr. William Kitema Jedida is suitable. Oingi nzama ino ni amendekethiangi na alama noloteto ni makundi kivathukanyo kulika mbodi neno Evo Mwendo Munyoki kuma ngwatanio ni ya utandithia Musangi James ngwatanio ya atandithia makutuhusia
Lina Kawea Mutinda kuma ikundi ya Kitui Youth Link na Peter Kiyo wa ikundi ya Kitui Professionals. The committee recommends that the County Assembly 1 approves the nomination of Mr. Wilfred Nzioki Kinundu for appointment as a member of the Kitui Municipality Board by His Excellency the Governor Kitui County. Number 2, approves the nomination of Ms. Judith Thenya Kasanga. Number 3, approves the nomination of Mr. William Kitema Jidida. Number 4, approves the nomination of Mr. Mwendo Munyoki. MCA wa Chuso Munyoki Mwenzi Alex Mutambo Ndongo Yala nini na ingi MCA wa Miambani Hussein Mwandi ya MCA wa Ekudha ni mamu vitu kithia Lina Kawea Mutinda na Kimwene Kivila wanza maino Kevin Kinengo na MCA wa Choloni Matthew Ngovi ni maleana na kuoloto kwa Lina Kawea ni kwitha anendekethetwe ni kundi yete yandikithie ya Kitui Youth Link. With regards to Ms. Lina Kawea Mutinda, 3 members of the committee, that is Honorable Munyoki Mwenzi, Honorable Alex Nganga, and Honorable Hussein Mwandia, observed that Lina Kawea Mutinda is suitable to serve in the municipality. However, myself, Honorable Kevin Kineo Ketisia, the chair of the committee, and Honorable Matthew Ngoivode, we had a dissenting opinion and rejected the approval because the nominee was nominated by an unregistered association. Or the union which nominated her, or which gave name to our excellency, Mr. Speaker, by then it was not registered. But on May, the union or the youth union was registered, Mr. Speaker. I urge the honorable members, because the lady comes from my ward, Mr. Speaker, to support the nominees to be appointed. The Speaker asked from alternative government, we will support this report to give the governor his skunk of Kitui municipality membership, whether they are qualified or not qualified. We will give him a skunk of unqualified individuals to operate the business the way he wants. Amembala metwa isi onene ni oyuni makathi yanza maya wolo taniungua mwene Kivila Kevin Kinengo maiweta tayona nisi otongo imusio wina utalo na demokrasia dhini wa usakuani wa bodi ya Monusuva wa Kitui. It came up clear during the discussion on the vetting that this person was nominated here by an unregistered entity, and that has been captured very well on the report. Honorable Speaker, I want to appreciate you and Honorable Matthew Ngoivode. Honorable Speaker, I would like to our good governor, kindly, because you are the leader in this house, it is also good to attach an advisory to him that he is at liberty to either appoint or not to appoint the one, Ms. Lina Kawea Mutinda. Probably, I'll be very happy to hear you are advising the governor to contradict himself, because he's the one who nominated and he still has the responsibility of appointing. So just advise him to contradict himself. As an assembly, we are clean. We have an obligation, we have a duty as a county assembly to do due diligence, actually to confirm whether what has been brought to us matches the given qualifications. Vilingi wa Mauvomo Tongo TV ni Anita wa Ben Mosau. Dakika 5 itielie itina akana saa ile ivike nukadhiva saa tu ambako saudhi umo engosio kedia na mauvombe yake. Ona utambete kusiawa ngaini wakwese na akamanya une waku na nicho kitumi kwithiawa na inengo. Nenda kukethia na ndio thocha ndeni wa kilungu cha inengo wa katano wa umuthi. Uka ke ya kabwa
uu ni mwiyo mundu wiyaikasia we mwene vayithia wachambaite kana kuatuthi na kwauwa mwiyo ti kindu kilaisi uyisa kumila uvingisana nawo na kukima makuthu nginyoke kulia kone kwatanisie na ikombe ndi munondo na kemze by the end enda ngewaisi osola saingi noka akethia badala ya kusoma na tutu ni kusola lakini ningu hao kindu geni sikuma tondu nende nyeta mundu nende tori wathini muno nende tena kibiri chako nikini alao ya usioni kana ikomba ya neneba itwika kimbalutia kindu chana kebyo kinengo kiukinyithasia kundu kutonya kuvikwa ni andu mautala ovamwe na kukwalanilia mesa na nene mwalimu wa Max hapa ni wapi lanu kiye motongoi no tundongotani ganga kwa raha zangu kamwili kaka nini vitu niko kena akili ino ya sindisio mbetu kuona va nekalanze mwalimu endene iwona mweka ngwambio musona embosa emboa inengo sio theitu ava kinengo nikiete mundu nguma na kukwambatia kimikalile komana na Salshabeti Wambua kilungune cha inengo kila wakatano kwambe ya saile na ndatika miongo ena sia wiyo tutetheanisye kumilia na kutambua inengo kivathukanio niva Mutongoi TV ngwatanio ya Mukamba musese witu mwendwa Mutongoi TV ni avwila ukambani na ya kwata nzeve ya luma na otu mevusa ye kuvikia mamilioni ma andu alama tosia isi ya kila muthenya kwa kutangasa vya biasala waku kana kumanithia alama vasa ila mwendo waku watutia kwisila imanithia sia iku kwa mavombe yange tuvikia kwisila nambani ya simu noti imwe ina kenda ile imwe na itatu mwonza kana ututume email kwisila sales@mutongoitv.co.ke Mutongoi TV ni yongwatanio ya Mukamba tukwatane twaile vyasala situ mundu losa kuwa yembe ti mwini mundu awiyane ona wa munenga yembe yeva emanyula nayo uone tabe musina kana itinga yesi lapo usu ni mundu wisinesa kana umanthi ndwichenga maundu mesite kweta na nonginya mundu akaliuka na evinda kindu taki kenda passion alafu sainge talanta nimbundi asia mundu na nimubundi asiata mostly nyando alangwata amakiwia withia ni so green yani mainoman so ni nende awa from mundu lo tena kosi ingi kana mundu tekitoke thene na mubundi sia kuma mundu na ketha ena wendi kondwa kwekethia ni wakwata cha kuitweta obamwe na kuiva maelo kila twaile kumanya ni kana vaiwia utewa kwiyonea ethiwani wetae vaita ikia vitivyo maunduni maku niwambia tumangomboka ebe kwata yuyu twebuti bonenge nonie wiyosu inyako ndete na gono uya moseo kwa nenda kikomba kainga uomboka sukuma spinach ilobi manduga la matemange ngoko ngasuyana amobe ya by that time toba onengolo ala matemange ni meva tumeta katakata Plensi kana eka komwene kila kenda akeke for example nyina pushiwe nando kweka procurement lakini baadaye nesio end kwitha ni baba na ndukiatikile kutulwa ngoni andu niwe wisi vala umete na kula wendete wia komana nake Steven Mwema kilunguni cha wea newea kila wakana kwambia saa 12 na ndatika miongo ena va Mutongoi TV ngwatanio ya Mukamba Kambuni yitu ya Rhino Mabati ivalukitie thoa kuvalucha kwa mavati maitu onthe tani ofa yitu yimwanya kuma factory ya mavati onthe ma tile profile ta Jamania tile, Jamii tile, Espana tile, Jamii style, Box Jamii tile, Corrugated na Roman Jamii tile Gauge 28 mate alama thoa mavalukite kuma silingi mana na miongweli nginya silingi mana mwonzo na miongo na itano kwa mita imwe Gauge 30 mate kwa silingi mana dhandatu na miongo nyanya ojini silingi mana dhandatu miongweli na itano kwa mita na Gauge 30 glossy box na corrugated kuvaluka kuma kwa silingi manata na miongo monza na itano oyuni manana miongo kenda na kenda wenda mbesa siaku ikae mana tambu inzau tuthokea umunthe utanie ofa situ otundu Mukamba wisi ui na umanyi wongeleka na miaka na nzau nguyu ukitana lelo maunduni maukita va Rhino Mabati twithita tuisovya mavati kwa miaka mingi na tojaisa ukuna siendu nai tuthokea kwa industry yitu ya Rhino Mabati ila yikitengela town lelo ni wana Manga Road kana utukunie simu kwisila namba
nyumbani 0729628199 kana 0740229609 kwikia oda yaku nduketekele kuvitwa ni ofa ino ya nusu mwaka. Rhino Mabati, mavati maito tusuvie sito. Rhino Mabati, do it best on top. Saa ile na ndatika imwe karibu twende na vilingo wa mauvo. Enende maisio sia kavete chenye ani na vala ini na metuma ila sikimani changela ni kauntini ya Masaku na maende na kuikala na vya waku vitokwa ni nyamusi ya kitheka ila mekuisi kwa ni mbiti na ila siende kulola isioni isusi vitokia ngite sio na indo kuyanana na mwene kivila wangela ni Jackson Motesia nikana nyamu isusi dhietwe si vitokia ngite sio na indo valayu menda mavisa maa muvya kusuvya nyamusi ya kitheka ni KWS mavike kisioni ki na kuikia meteo ya kuveta nyamu isu kati wa mawikalo ma enende uyuka evindani yela enende maende na kuteta muno kumana na siko sia indosio kuvithukiwa ni mbiti isione siki vathukanyo ukamba wa Masaku na Mavoko. Daniel Mwangala nilivota wito kuma Masaku. Mwene kivilo elesekana kwa ivinda ya miye tatu methito maende na uthino ni na muhimu themba wa mbiti ila yu iminente uvithukia indosio na kuyangiti isione siki vathukanyo kivo kiametuma na isio ingi enda kwa asia twithitwe otondu tuwetete nyamu cia kitheka cio tuthinia umuthi kuicha ni neti wa mutu yumwe kwake na inethi aita wa John Musau wa Mwema bakabete itheo wa AIC ya Kamete ethi aligila ngiti ya German Shepherd nengi ya kikamba na nekulia KWS patoneka matone na matona ukozita ndola mai wangite nundu ngite yetu meyonga lamata nyamu ila ingi na yalega nyamu akitheka na nitwezeka natika kwa tenyamu tiko wa nithina kwa utwe magulia matone ukozita kutu ngite nikwenda yuta yuwa isia no tenewie ni na kwite kana no tenacio giete wa ene te mbui kuna indo mbingi kune tu kulia matone kwatia ni ya nikela maete meteko ni tu ready to monie kulati suspect ito naenda si ina musie yuni maende yana kwikaila muvea wa KWS nikenda wose matambi mametuke na wiki ya meteo kunduki vathukanyo nikenda kwikithia kana na mwisu isia vetwa mawikaroni ma ANND na metuke ila itonekana nundu yu siende kwitha cie mwisio kwa ciana cio ANND ni meikala na wia mwingi vyo yutela tine wia mbiti ni nozie kana ya jamongo ya kuwa kindu saa 12 mbiti yezu ko yongite na ya sindu ila ingi nitiona no ya ile ukako kwa uni te ukulia KWS patoneka mose atua ya wibetanga kisione na ithie twireti neta mutongo ini matethezi na mobilization tupete sindu isu na tumaitu some thiondu sindu isi ilo dili wacio kuvikia vu kana kamwe ka minute ovithukiwa ni mbiti isu utalo munene wa indo minute ovithukiwa omavisa ma KWS maende na ukulwa kweka uthukuma na kikono kwa unape miao kana kila chalani etwe ithie tukifuata no kenda kwithia ni twako na wiosinesa chambe ila kindu ki chethiwa tukunia report immediately ni kwithiwa ne chao ne mbiti ni kwithiwa ne okikoyo yuthi tubikite bu in time within 24 hours ni tumanya ino ni chao ne mbiti ni kwitha twaekelia mbiti iketha ne kikoyo ithi twina ni turonya kumanya ni na moje bayekanya maundu meba asu etha ni munda waiwa ni tu saidiana na agricultural officers no kenda wisethia agricultural officer ni wamanya mumea uyu wi flowering stage utonya mkulima ucio atonya kwikata the evaluation of iyo crop ikiwa yindini wa stage yesu. Daniel Mwangela, Mutongo TV, kuma kauntini ya Masaku. Tukwaniengea tuthikuya kaunti namba 17 tuyuma kaunti namba 16 aimi kuma kilio mbungeni cha Kaiti kauntini ya Makueni nimeendeka kuambisia kukumbatilia nema ya makolovia taitunda ya mbesa uthuthio uuni kuma kwe makundi kivathukanio ma uimi kuma Kaiti na ala matwaisi ya muvango we mwanya wa kusingania miti ya avocado muthemba wa Hass muvango ula utwaiwe ni ikundi ya JTF Caleb Chalo nukwalasi Kilongo Kaiti ikundi ya imimake mwika ikiendesia seso ya kusinganya mimea ya avocado na muvaya wa avocado la wisekania ta Hass avocado. Muvaya wa makolovia wa Hass avocado wiko ni wambine makundi ya
kielelo mbene kutwikithia muti uu kithi cha mbesa na kuongela ukwati wa aimisione i na ila sina nzeve nzio ya kweya muti wa avocado. Ishiriketa ya kiserikali ya Job Tuta Foundation ikitethesya makundi ya kutwaisya maseso mosinganya mimea kwa aimi makaiti. These are dormant branches. Tindu tutu ni ukona in every joint palabe yetu is a dormant branch. Kuispeka it's good unazi rub off. Watson Mwendwa ni avisa kume kundi ya Job Tuta Foundation akithuthia aimi makaiti kukumbatĩlia nĩ mainu ya mbeu inu ya avocado. Job Tuta Foundation ni NGO kana ni ikundi ila ifocus on maundu ma mazingira na kukilio kwati wa NND. Na kukitu makuweni ni kwithitwe kwi kundu kwa nima na sindu ila twaimate ni siukite ikaeka kuima ni tunaimaka awa ni wokie wathela na nipo ipindani tukie tuyenda twithe na new cash crop kana twithe na kindu cha imbia kitonya tunenge mbesa na ni tu focus it on uimi wa avocado muno on has avocado ni tu encourage andu maime avocado for several reasons. Kindu chambe avocado ni muti na nusu bya mazingira ila wabanda muti ni wathesya nzeve. Kindu cha keli avocado ni muti wa mbesa ila wabanda avocado ni wa improve kwati wako na through ku improve kwati u withia twendena kukitana na uima wa kiliko kana kila tukita mental problems tondu mental problems bingi siete twe ni kukosa mbesa. Kindu kila kingi ubandi wa miti ukwithotika ni empowering the community kana kila tukwita improving the social economy to focus it on groups. Kuyanana na mwika aane kana ona ni meno ya avocado ndina galama wasisanisya na mimea ingi ya manthi wa mbesa takawa na miti ya mbwau. Uimi wa avocado ni uimi ndonya kwa sewe laisi compared to ni mambingila twika tondu waisya mbe in terms of labor ila yikuhusika ndini wa uimi wa avocado ni nini tondu wata muimi no need you prepare yima na wiki abu ila yima wa bandola muti usube withi magugu kana yeina mea kila kingi etha ni kuima pandu bundu kaenda kusimba no kubaba wisile bayo lukubeta yeye peke yake. Shirika ya Job Tuta Foundation vaneye kunenga mwika umani wa umanthi wa ukwati kwisila nema yake matukwa pamona kumatethesya na mbeu na kuosa ngalama sia kusinganya. Caleb Chalo, Mutongo TV, Vilingi wa Mauvoo. Tuinge muingo kaunti mutui ya Kitui enende ngili 5 kuma kisioni cha Chainya wodini ya Takwavonza Kitui Ruro nima kwa ndovoi kuma kwikundite ya kiserikali ya Agent Action Fund Africa ila yambezi ya kwenza ndovoi esu theni wa skulu wa musingi wa Chainya vala enende na skulu usu meotethekana kiwo chayo ainena itina wa kutongwesya enende kukusia wenzi wa ndovoi esu MCA wa wodi ya Takwavonza Mark Ndingo ni waweta kana enende kisioni kiu methitwe mainyama muno ni kiwo pamona kuthimia ndo miasa mupaka useni wa athi maimantha kiwo bala wamenda kusuvia ndovoi esu ya thela na mailika nemani kwiyukilia ki ukwati. Onesmus Chalo ni wabika vo na atumbanisya Elibot. Memba wa bunge ya kaunti ya Kitui kuma wodini ya Takwavonza ila Kitui Ruro Mark Ndingo na watongwese NMB kwasa na kuambililia wenzi wa ndovo ya Chainya ile kuenzo nthini wa skulu wa musingi wa Chainya ula wodini esu pala NMB bewangili 5 pamona manyua maskulu usu makutethekana kiwo na wasuo ni moka kuambisya kudrill bo wa Chainya bo ino ni asene kuyutethia skulu wa Chainya na bado yitethia community ya Chainya na tenda kubatungia mubya muno nundu kiwu kithitwe kithina muno ngalino na undusu mekie wa kutunenge kiwu na kuonania matona kutethia community nundu wa bata muno kwa ithie ta serikali ya county nitewa moyo ilati kuona mashirika maitu support ngali ya kiwu nundu nitwisi serikali ndiamba kwithie tona kupikia kila mundu lakini mashirika alama kweyumia
na maitethecia county kunenge anu maitu kiwu nitienda kumatungia muvea muno na kiwu kini kiutethia andu aingi population ya bano ina andu karibu 5,000 na ni kwati andu asu ila meotethekana kiwu ni magwithia maika maundu ma farming na maundu agi maingi alama tona kwitethecia kwisila maundu ma kiwu ing'oinana na ene nthini weseso ini wamenda masube mulati usuba mwana kwekonyana maundu manema ivindani umeukwata kiwu vakuvi namo mulati ukweto mbone ikundi ya Agent Action Fund Africa kutethecia ene nthi kukwata kiwu vakuvi namo vamona kutila savali cia mwendo mwaso lama nethi itumitambuka mwimantha kiwu kwenda kulia andu ma Kenya ni kana twanengwe muradi na twanengwe kiwu tisubie nundu ni kindu twatethewa na tukawananga no withie ndu tona gututethia muno kou kuma umundi kindu chonthe gikwikwa bano tigisubie pipe ila ciikiwa tuisubie tene withie mulandi uno ni waendea na kutethia andu maitu miaka yukite tikethia andu ma kunengwe kindu na kukekesia ti woze ta witu na ni kwatia andu ma Kenya ni mwisi nini simu ya andu acio na ni muthi kusubia muradi uno mwalimu munene wa skulu iweza kana skulu ni watetheka vanene kukwata mulati huwa ndovo ivala manyua manethitwe menyama muno ni kibu cha kutumia nthini wa skulu avala wetakana yini makwambisya maundu mane manthini wa skulu tina wikwacho mwingi muno na kiwuchu nundu nikiko improve lives kana maisha ma siana sia Kenya sia hii na andu alangi na ende zaidi ya yote ngai atutethia tina kielo cha kwika miradi ta ya wemi ngelekanyo wemi wa kila ngelekanyo either keto farming bene wa area no kano kukuza yani wemi wa kuima mboka asinsia midembesu na iti ona maundu asio mbeta meka imeutethia kisioke kwanzia mweka nengi asiala mevikite nthini weseso kaingine mawetakana manyua methitwe meitumia kiwu kina iko na kwikia wima wa muimu isioni na imena ndu wa kutania tino mewiete matona kiwu kisioni kitu ide tasie ide taene kisioke no tatunga muvea na ngai nanda na kwathima andu asumo no ili vote vlingwa mwa Mutongwe TV ni Onesmus Chalo ni muvea wonese tumechainya kwa yake tuthi Beijing China President William Ruto kwa ivinda yengi no wakathia nthi ya China nondo wa kukwata ile mbeta ya Africa mbau thini wa wiana wayo na muno maundu ni meokonia manelo na technology ainene ya umbanone wa mwaka uwa ngwatanio ya China na nthi cia Africa 2024 Summit of the Forum on China Africa Cooperation FOCAC. Ruto ni wawetakana malelo ala China itetheesi kusewa va Kenya ni masangi itevanene kwa ile ukwati wa nthi na muno kwi amwika na amwitu. I take this opportunity to commend the strong vision and effective leadership through which His Excellency President Xi Jinping has made unique contributions to the strengthening of cooperation between Africa and China, particularly through the Belt and Road Initiative and the 4 global initiatives which encompass a broad range of transformative undertakings in development, security, and culture, and for the wide-ranging statement and the 10-point partnership action plan that encompasses China's support for Africa to access concessional resources and credit facilities, and for opening up China's market to those of us in the African continent. It is a measure of true friendship that our agricultural produce can access Chinese markets. Without a doubt, the impact of the programs and projects under BRI is demonstrable, significant, and positive across the African continent, from north to south and from east to west. In Kenya, for example, we have, with the support and funding of China under BRI, completed 600 kilometers of standard gauge railway. We have completed phase 1 of Lamu Port. We have also completed a modern oil
terminal in the port city of Mombasa, the expressway, and we have also completed thousands of kilometers of road connecting rural to urban Kenya, farms to markets, and transporting raw materials to manufacturing industries. The relationship between China and Africa and Kenya in specific is so real that early this year, when I went to one of our rural towns, and the citizens were asking me for an airstrip, when I asked them where they wanted to travel to if the airstrip is built, they said they wanted to travel to China. And coexistence of different civilizations on our way to modernization. 1 billion yuan, or about $140 million in emergency food assistance. Ni saa ili na ndatika 11 ni masaa ma kuthi umoni indi ndaendeta uthi umoni utumani umwe Mutongo TV ni abroze kuma Kitanga Mua Hills andu aingi mema muthame mwanya kuukwitu maandekethio mayona utethio ona umwe na indi akasia amwe maitu matatonya kutembea na hakasia ulei ni Raila indi aungama 2027 akatiwa na kula mbewa milioni 10 ni Musumbi William Ruto nyangako ni Ruto kwa cha tene na indi tukali basa ngosyokeria na mauvo beange na udhochandini wa kilungu cha Dhambalala ndume numenete kukuthukiwa ni kiveti onatho mundu muka eana ni munene eana kiembe na mundu ume maybe no toothpick ekamitumende twesu numenete kukuthukiwa ni mundu muka kilungila kikukia kila wathanthatu kwambia saa ile na nusu cia wiyo ethiwa wikalatha yukwenda ethiwa ni mwitu muthenya umwe katwawa withie wiungua mume waku wiungua mundu na ethiwa walekilwe wika yundu kwenda ukathina ona etha ni kwaku kuna salute we mutambue tu ni kana kwithwa mugo ndini wa musi nundu no mena kulea kutambulika na mapinda mengi cyo kutumiwanda koa ni kana mumana eo chao wikala life with a control nunu na bakoi kale na control da yundu tonyakani kulechu itende yanso itonyeko ndukende kwasia mwana nukomete na wewe umoka wewe umoka uthambe onde uyani mwitu awe ande wakomelelie mwana sawi yonthe omituki ni mutanisia wambie ku depend na eba wisaki ukwenda ukaiya musubie na ndukamwelekanye nonge usungi wani yako yanza ni mauso wesia ni we atikoke Ubanga uisanda indi ndwaya wakulume ubanga ni wisi kwicha mistali no wichenginya ukeyuma wime kwicha ndwana ni undumwe na kukwatia ni undungi nithe tune single 3 na kwenda single 3 mundume pethina masitwa nitawa Faith Mwende we single ni kaleto 3 ni single ndio ise ni 3 lakini 3 kwa time mingi kwa mundume single ni 3 na no manda wa mundu ni manda mundu tuto no share single mundu genuine mundu trustworthy aume namo komata wiwie ni otuma fair ukaiwa akanamo komata liketwe kilasi ne cha character development ndaka meswe eso ida wambitese kota nenda tinuka gwete senda kame kwani kwa yake ya mindoni kana ile uwe na kola kwaondoka ni kula sio kwa kilende kwa hii mbesa siakwa hii wisa kukwatithia mundu kwendete thayune chawo chandwaima ni undu wivinya muno kwatiania na Peter Mutuse wa Maunda Gethamba support baby sitola mwitana muno mutane indi twenda kuonenge buso tukwete mundu mutako mana ingi maishane kila wakatano kwambia saa 12 na ndatika miongo ina cia iya mawiyo kilungu ni cha mbenzi wiyone au memesi kupindota na aka mesi kupandwa ni ba Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba mbenzi
ni wisikana musi wa Masaku ni wongwai musi wa mbe kwa nthini wa nthi ya Kenya. Musi wa Masaku wambiye mwakani wa 1888 mukoloni wa mbe aitambuka musini mwakani wa 1894. Isitwa ya Masaku yaumaniwe na Kivu umwe ula wekala kima kimwe. Mwakani wa 1892 Masaku yaina maofisi ma koloni na mukamba ndaendewa ona vanini. Musi wa Masaku ni wo wayutuke capital city kana musi munene wa nthi ya Kenya. Indi itina wakutilwa ni waki wa railway la yakitwe kuma nthi ya Uganda yesila musini wa Ilovi yati. Saile ndarika miongo ile na inya kalivo twende na vilingo wa mauvo zama ya kumandika alimu ya TSC va Kenya ni yumbaniti kuikithia ni yavikia mwamulo wa President William Ruto wa kuvanda miti bilioni 15 tuvikia mwaka wa ngili ile na miongo itatu na ile na munomo maskulu ni huu ni kuyana na ofisa wa TSC ile mbetani ya umiloni wa Siwa Meri Nduku kavindane kana watongo eseso ya kuvanda miti skulu ni wa musingi na ola kana skulu ni wa musingini ulawe masinga ya kati na bala wathingilela batawa kuvanda miti tanzemwe ya kusovea mawithiruluko Beni Musau na wasiokeria na ile vote inena na ndikima mavo skulu ni wa musingini primary na ulawe masinga ya kati ofisa yokuma zamani ya kumandika alimu ya TSC waweta motanzama ni maende na kuikithia ni makwatamba umwamulo wa Musumbe William Ruto wa kuvanda miti bilioni 15 kuvikia mwaka ni wangilile miongo na ile muti nundumwe na dayu. A tree represents life kana muti ungamia dayu ila twavanda miti compound situ siekalasie nzeo kwena mune miti katunenga matunda miti katunenga mbwau miti ikasubia climate miti ikatunenga ona makaa ukesa kwithia nthi ila ibandite miti ona mbua niyithia wathinzeo ila twananga twatemanga miti twananga nituthukasia ukesa kwithia na tuikona kwata mbua. Nancy Macharia, Dr. Nancy Macharia wa Teacher Service Commission is very passionate about tree growing. Atie na directives ya Musumbe Dr. William Ruto kana Kenya nibande miti billion 15 by the year 2032. Kwa utukio kwa tiani abamwe na skulu wa musingini ulotongo edwe ni Madam Jacinda Mutie tuibanda miti kenda compound ino dekadira nzeo
twivamo vana asiai asiana ona chifu ona mheshimiwa ni represented na CSO na sub county director kwa utukie kubanda mitini kana tukwatianie kenda ikayevika tukabikie kuba tu part ya presidential directive kwithi watibika ibindani ya 2032 ni miti billion 15 ne yabana. Teacher Service Commission is so committed kubanda miti nundo na hivi ka obviously ni wito ni tubandite miti mbingi bewa 2 million katika Eastern region. Ofisa uyu ni wathingilela vata wa kuvanda miti ovamana kusuvia mawithi uloko na vala miti mbewa ngilile yavikia na uvando skulu ni uyu skayoni sia kumina umo ndeto ila sia kwa tomba uni mwalimu munene skulu ni uyu. Ni ya program yini rehabilitate area tubindwe yeke kwikalata desert tibande miti mingi beautify the compound miti mingi kusasimbua miti mingi usome asianda sina outdoor activities na nitusubia mitesu ukanitha cia kila muthenya almost every day na nitutatite nundu in the compound ila yivo ni very healthy onenda banda ni kwacha yingwa nyimuno Vilingi wa Mauvomo Tongo TV kumava kauntini ya Masako nyeni tawa Ben Mosau. Na muthiatu wa Masako ni kana ene nthi icio ni cia kamba ikuya kangundo na mawithiruroko mayo nimenda utongoi wa kisio kiu sise mathina mo ala maende kutunga kisio ki itina maiteta kana ni mavathuletwa ivinda yasa maunduni ma maendeleo ta mwaki wa stima maleru kiwo kati wa angi utandithia sokoni usu wanaguo meweta ta wende na kutambaika kwa kwithiwa pate stima kindu kila chothothe te uvungulu wa muo. Kila mwaka nituka batu kosania chau mabata nyeta MCA wenyu usenyonekana bai budget imwe ndabitukithia ya governor tika munenga mbesa nikana mabata asimeketa mene lakini yuba bikite bana saingi na sia governor watita muthukangu lakini nake andu ala make makekata maka mwana angia uthukumi wake kwangelekanyo nini sio yo na muile ba paka tuika be kindu cha governor bana nini sini mwezi ala meto niwo kana tiwo ni mwezi ngania ni kwitwa na ngania ni kwitwa azuma naenda utazeke ya kuena magunia no alandu man mose to kichau kimanyano nundu andu mokie bambe masia ela masiwe ni governor mamutethesia we bandu bo mutethesia mambe yo kuna sindu sio cia ndolongwe matolongania kindu cheka londo kieni mwene ndi ni wewe na power ila no bai mundu ungi we na power ingi na yune bongwenda tikanena ila ndwa me tutolonganira uthukumi witu iye netikambo kuna kelele nundu withia mundu umwe no wita ukwitwa labda coordinator niwe chairman niwe enza mani sio ndesi yake baoni ngukulia mundu usi niwe na akili kwinyonde lakini ithe tikwazia nundu governor na akete mutabeti na ithe tikila seta mutabia tikatwe katikwete kata kumubua na akane mwezi kwetetea muno wigwa mundu aikita ngo banini wigwa azia mwembo nundu nendiwe nundu ni mundu mukai aiye ila wasa kuiwe governor watu ikie chao governor ila ukulwe makulyo ta governor ndo ukulwe ta mundu muka wekulwe ta chao ta governor mundu no wetise kibila na kibila wase no twete no kaba wanengo mabata nandu maekala asa makibao ni chonde nyenenda munenge binyosu andu alame otwanangia uthukumi usu wa governor we call them out tumaktabie mundu kwangelekanio mubango wa kwete asiana cia nasari thiia ni mubango museo lakini nao mubango usu wa thiia bai bandu kwanangikia na titwete titabitie andu ala mongamie mubeo usu wa Kisomo cha county maema kwiwa jeni ukati mutene nene nyuba asiai mwasi thiia yuka bai gata kabai kale nundu ethia ciana cia nyukila wakana cikasoma nundu mwalimu wendie ba no lati dia na mwalimu Mrs Mumo
ni nyumo mweba ikaunti yandikana. Aya, twatumia isa imwe na ndatika imwe thini wa viringo wa mauvo twivika muthia vau na siongo mwendoni wa saa 3:30 nitukuka ingi nina keteri mwende ula walila mauvo a kwanzia ya meko nitwera sasketho kwanzo mo muvya imwanya kwa wekosia isiana ala onde twatethyanisia kwa ile uviringi wa mauvo kwa uyu tiwanesa kwa ndatika wonini saa 3:30 nitukuka.